call the police! Lady, I am the police! You tell me what you know, or I promise you this will become very unpleasant. No sen täytyy tapahtua niin, että kun Aaro hyökkäsi meidän kimppuun, niin me työnnettiin se alas sieltä parvekkeelta, niin Aaro ei kuollutkaan, vaan tekeytyi kuolleeksi. Sitten ehkä Eero meni katsomaan sitä, kun muut ei nähnyt, ja Aaro heräsi henkiin ja tappokin jollain tavalla. Trust me. You don't want to go down this road with me. Aaro on aikaisemminkin esiintynyt Eerona ja äärimmäisen vakuuttavasti, kuten hyvin tiedätte. If you were lying to me, I'm gonna make this the worst day of your life. Eero on Eero. Who are you working for? Who are you working for? You were gonna tell me what I want to know. It's just a question of how much you want it to hurt. Niin, no. I'm done talking with you. You understand me? You read my file. First thing I'm gonna do, I'm gonna take out your right eye. Then I'm gonna move over and I'm gonna take out your left, and I'm gonna cut you. I'm gonna keep cutting you until I get the information that I need. You understand me? So for the last time, who are you working for? Eihän tässä nyt ole mitään muuta vaihtoehtoa. You're a very good liar. But I've seen better. Miten niin? Today's a good day to die. Miten niin? Tätä voi tärketä mulle. But I want it. Ja Julia ja minä